Iyang o Kasilelia, Rekatro Goros Patronan Bleu Sabmatal Program and Kapese, Wigat Nan Legislature. Programo team again count of the Sangni Upson Speaker and Queen and Kokusunet Kaisagan Wayne Ponpe, when Gan Kapese, Ong Ponpe, and Paitan the Tongan, and Nan Sabma Palian Kawatakusunet and Wayne Ponpe. Riamon Wataban Rong Pukatraban Konang Melili and Patron Tiangi, we ate all Sagratan Kaboni. Pan kuburan kala berakso kon bon beyu, wala pan kuburan nan ken ko, waun gilikat nan alek nan ken yei ko, waun gilang langan way palikan koros, waun gil kapna karyao, son ko pong labalabo yang omison ko pong kan. Speaker utrawakan koros an puinin ko kusunat kaisagan wain bon be, waun gil kaunin way yus laban umot so kan, oi tungal wow toro rong ton bon be unsep. Nine summer trial program and Kapes and week watch trial ban katin mamang ibene autaban poitan tatongan and nan committee kan men Kapese kan sang option speaker oiran Kapese choro chikan committee meeting kan di September payu bare reisak lagaisak parliament sang committee and chayan ko Senator Chuck Harris Patronia chairman patroyang nan karorong pen legislature resolution reisak tuaw lebnial reisak Mawia kamamatan waktu kelawang supplement pun pe kaloktan kabal karwaru memor or resolution watch ban kosaneti yange business kan meban langata o yange business kan meban rejiti nianso meso mau takabin salet COVID-19 ban leletong pun pe mebacang komtinan karorong watch ye irai kan mean ke business kan nan pun pe the business community. Di September subar yang terisa kelagi tua parlimen sang komitian moni ban kawai dan chairman Salter Loyola patroyang nan karong pen kamamatan kusunet nembe ibuki sak tua lebnial reisak kamatawat cime songan kosan sabale moni en tatongkan ban option BMO patrang komitian karong ye option BMO option budget. Di September walu barya keterisa kulagaisak parlimen sang komite kebarabatkan and chayan ko orosan mau Senators Chuck Harris o Shelton Chinet patronia chairman patroyang nan karong pen kamatan kusunet nembe ki isak lebnyal riisak met mawia kamatan wutakalayo wong kusunet en kampu o pan kalautela kologolong kanong ni walan kusunet wat Bebatang komite kabarapatrong nan karong ye Director and Treasury and Administration, Director and Campaign Public Safety, o Campaign Rosan Mau, Option Attorney General, o Option EPA. Bill ni September walu barya keteriya sa Committee on Public Works, Transportation and Communications, pan kaway dan Senator Eroline Movic, Chairperson, patroyang nan karong o ewang PTA, TNI, FSM TCNI, Option Wayne Matalanim, o Foreign Affairs FSM. Kamamata and Pekpekwat, Yeme Pan Peki, for Government, and Wayne China, and Kita Moni, and Kak Oneta Allapen Wayne Matalanim, Meokila Kotokapen Project and Al Chikan and Wayne Matalanim. Pekpekwat, Kaptalong Sang Delegation and Wayne Matalanim. Di September tua barya keterisa kulagaisak parlimen sang komitian BWTC patroyang nan karong pen men Kapese sang kapina nembe kurisak tua lebnial riisak mepureng diada Mr. Richie Atam song nan port and FSM Telecommunications when we are William Wayne Bone Bain and Port Watch mebatang komitian nan karong ye Mr. Freddie Perman CEO FSM Telecom OET Atams. Bill ni September tua barya keterisa kulak elep morin sawas komitian sa pan kawai dan chairman Adelino Otman patroyang nan karong pen kamatan kusunet Riau LP nembe tuisak wano lebnial riisak mebani tiata wasa pelang nan wain kiti ong ni wiyaw tanta aw tautan wasa kamamatari isisak lebnial riisak metri meban moitata aw tautan wasa arupa nan wain matalenim. Patrang komitinan karong ye Director and Campaign SAP, Board of Trustee, Chief Public Lands, Chief of Survey and Mapping. Di September isak parya keteriya isak kulagay isak parlimen sang
Committee Kabarabatan and Chayanko Education, Senator Jack Harris, or Senator Sendelina Leka Patronia Chairman, Patroyag Nan Karong Ben Kamamatan Kusunet, Nambe Ibgisak Sidu Lebnial Reisak. Kabarabatan Wog the Glawat, James Songasongan, Kaligiti Uyepen the Tongi Internet, Mekate Nisapung, O Kamatakela, Emenaramas, Sang ni Metrio Kasaleda Songan Lokaya, Kilel, Tebil video clip ape. Enemen niya sotre ale moy met pilpan taula o kasanete uyeban kalolongkan me batren gamdina kabarabasnan karong ye director and campaign school of Attorney General o director and campaign public safety bilni September isak par ya isak nikolok riau morin sawas Committee Kabarabatkan and Finance Warranty Ewong Small Business Guarantee and Finance Corporation non-presentation yu mewiyawi sang executive director o port and Bollywood ong ni Iren Tatok o Iren Kairta Poitakan and Bollywood Mr. Damases Pablo Meansawat we executive director and Bonbay Small Business Guarantee and Finance Corporation and so what ni September ba yu bare Isaac Speaker the Honorable Ausenti Lambert Patrawan Katarong Kapana the Honorable Reed B. Oliver Sindigo Weu o Nanmen Kapesewa Tapatrawan Main Kapana Oliver Tatokapan Nanpungan Office and Transportation or Infrastructure o Bonbay Transportation Authority will allow la o Yuyawan and Ranakan Sangan Kosan the Neubenawat Konengatren Uyawi Anso Chorus Sang Maso Kokoto Ipain Patrawan Ke Itungal Mas Sang Nitatok na Uyawi Tuon Tagasokes, Option Transportation and Infrastructure are Chetek Sin Puris Riakis, Obilwasa kay Maola, Tuonal Pay, Puegisto Salautakan, Makantangatang Karanyang Ran Chorus Tuonal Portrait. Option Transportation or Infrastructure, Tuonpay Transportation Authority, Eupeno Chetek was Abukat, Oyangagi was a taken Maola Tuonal and Wasakan non colonial town. Eupenen the talk bukat letter sangan kamau kan nasansal po na alakan nan kolonya itungalen ke kapeng mele long raila kan makin kawakawait Bonbay Transportation Authority o Option Transportation and Infrastructure puye kita tongkan mawiwiyawi kalway ke trial tor na nalen tatok pung o kanengwat trial me sapulman kita tungalen kita talk lapakan mie nan way kan Trial aramasan Bonbay. Imakarta ke trial akan mekat the patronan office. Ewiya sabun matrial da trial chungal puka ke sampal ke trial na pali ta tok lap pukat niya trial pan kamakamawi wasakan makonangan kinononta tuk kwen puralang tame miyamas. Tatonggiluan pave kan terarakan. So tagasin sentkis magatrial tatongkila ong ni eupenen tatok lap nasansal pewayakan. Ewaya kasalaban truth pena o kasampal ko puko meleta poitan tatok pukat. Kubukupura teman-teman mas ketrial na awiyawiyatre kotan trete de sent akak o mengai ketrial kamawi kila kisinolakan o ternok changalani treten en kasorela o yepenen tatok kap enut tatok when we are kasanti changachang and administration watch. Makatrail pan tatong ki kasanti watch eban we are kasalaban ng kelap o MNMN katrail sabulman ki tatungalen ki puko en abali kasanti and tatok watch when gak poita. Main Kapana Oliver song chorus mamau teleto ansok set. Katrail katin kolokoleto ko purma watch when we tatok len ni wen kang chorus mamie. Imin batawan poneso kapangang komui main kapana puegi eupena o poitan tatangkan makom kachin kalway kitrail tor lale toran wat. Komuyan mangi makit kan makachkach te patapatonan legislature pan bubu selat sapulmat te atungol puko entetek tatangkan makonengan uyawi poenkak Uya kasalepen omen katete meniachair uya puinen tatok akachailen kachuai o debatoi nanalen tatok pum o kaneng wat. Ekaipak nan songan eupenen tatok
kan magcai sabulman ki mian so metro ban kan parata o kakatren katraura lapupur eriap miacai liya papa ke yo ngaramas en bonbe nintuan ligiligo kaprapor merakat ke yang kecil asang puka cutan pan parata pueki ikintuan apel o wiapen datok en government magcai ababali ong aramas akan datok kalangan sabul momianso eupene o wewepenen kubur ni wow ausenti Lampert speaker Bonbe legislature Kaisak copy the Pelian Silgo Gazette Pilpakatarian Troyagan Chorus administrator and officer TNI o commissioner and PTA Pilni September pa yu parigat Kaisak Speaker Lambert Pilpatrawan Katarong Silgogis Ong Chairman and Board of Directors Bonbe Port Authority the Honorable Willie Auli Onan men kapesewat Ebatrawan ay tungal ran mau o wow pan kupromi monay pan patrawan tolan an men kapesewat silgog set pan sair tatok ew na bin basanta sang ni mata mau na wiyawi anso set sang Bonbe Port Authority eleson para isak silu sa malaro puinan ko kusunod kaisak ta kaisbak sang ni ew banen tatok na reo kiyang administration and nan ran kagalaga ko sunnet song ran kama kita sang sukan bakirilar ni alan taketrik palikapi imulan teleman wasa me micro chlori ka kainan ye konsondian e benen da dogwot sotra poita sang ni committee moni a sotra bachawan aledu truth nan ta dogan committee poen kawait ki legislature case back ran kamanata chala manen poen kamakitala o kita sang supukat sang wasa. Nianso mi bacawan rongata sang Ranch General Manager and Bonbe Port Authority baraban songan kotoke poran kamakita sang supakan makirlar tatong pe naral chungal excavator puen mi katsape o yangage pe naral chungal chon tatong kan puen kamau yala wasakset o eleta tongi wasat ong megot mepan katapan ibatawan jungalan ke peren puike sangni ai kamelele metatok eu mesoto poita anso eu mepatalaro mie mepil patrawaneng mie kamelel pe mepan poitar o anso eu ibil patrawaneng kapena memanan atramayet ketrapali o kita sangso pukat bekaling suiti ala wasakset menta mabilite poita bemiana na administration watch ong ye wi ala balan poita ye tatok watch pasanta sang ni mata mau o eupene memianan pungan Bonbe Port Authority on into an ay patrawan e poita o magmagit ko we o ikamelele me koneng leadership and government and Wayne Bonbe and bonus mata kasilin kamakita way tatok o kasampar ke buka masansal sang Ranch General Manager o tron tatok kan me kamakita dor tatok wat me sotra mangai puigaya sotra ichar tipsaun tatok me mie nan kasantien tatok mawat igak patrawan sangan kabalakan me tron tatok bukat chungalen ki ap sangni nangan tatok berkasani tier tron tatok pukat kamelele o nabatar poren kanagela tatok apalwat ichungalen ke kapung sang ni ai chungal mongyong puy kita tatok laut ber chungalen ke dor ai chungal kapung ban promo Mr. Chairman puy ke sabul momoyanso o eubenen kubur ni wow ausenti Lambert speaker o pelie the copyin silog set pilpakatayang Governor Oliver, Joaquin and Bonbe Legislature Kaisak, members and Board of Directors PPA or General Manager PPA. Komangi te wewe me climate change te wewe kala nan wewe ejepsang mogit o yawi naramas. Puege keirta uyautan factories kan puen uyata song-songan entubuso o mesin kan wasan uyata iman mesin and liol sompir soap stosa o song tree kan makan uyata etiet o ang suot kan
kareta saminlan nan wewe sang ne karabawat semen the scientist kan diarata me layers te taka kay me irepresent sampa o nanlang olar o karatar karakar anok laut lar sampa me bileleta wasakan na store me uyata pilpesanger o eleta lalatanu a lalasang mas Ketrail yanger masani de patrowan song pukat a uyuyaw re trail o eletar songan kawalakan om kabugabungkan nemye paliamar palieset o dagatritrinkan me irail semen the scientist kan piltiaratar mema sap laut keirta o kapoya kan pan sotre katskala etiet deang suwatakan makin uyuyawi sang irail euran tagatrik pugat pan mila pan set kombil mangi te we me song ke me child ken uya pon be betwe isis kitaya forms te songan plastic tray kan biliang eleta saminlan nan wewe ke child gatene upene o yeramen uya sang pugat poen uya sabul matrail data etungol tro o puko enapali kabugabungkan en sampa Kombil mangi the way ke takut pay differentials metro truck in kadan ke ran pukat max pay differentials the max pay we are eten poi ke metro nda togan office ke nale nianso merakin poi ke awalisak na neu ran and pay eten poi pukat say overtime night differentials standby or sarchuis kusinat kosaniti me sotra chon tatak men kakanale tauli percent silisa kan songan poi pukat kapatra o kapatayang poi ne awalisa ko karasape mangai chon tatak men makin payte ki chalariyakit awawalisak o kapatayang max pay percent silisa kan chalariyakit uyata salawana buke met me we ke metron da dog meno banale chalaria ke tuana buke nan peite wo amae tauli aye wong ko sunnet kombil mangi te pachawan ko sunnet den pache den don be bagen kamanamanta nan par koros ruase me soto poinen men aramas te luwan monit kan pan poinen chon da dog kak en kotako poine nemen chon tatok choror tamagen san nan bukan budget bagen pacheng kusunnet and comprehensive budget takten nan par koros iteme ban tatok om poinen emen chon tatok poinen chon tatok men metawli tame san nan bukan budget ewong kusunnet kombil mangi the way ke me pay differentials the max pay tuan akin tatok sang mas kokoto akin tatok omatre right chon tatong kan me alalta ban pay scale and public service system regulation chon tatong kan makin alalta ban contract sotre kan yang ales sangan poi bukat poi ke poi narail kan and negotiable the poi kan ken kosang ni pungbenen chon tatok meno o office Melet sangan poi wat pintatokang irail semen kan. Kombil mangi the way ke ma one sales tax kan bagen kaparabateng sangan tibuso kan bagen kolong ato sang wen liki kan o netlan an wen pon pay mako sunna den pon pay ko saneti rate to one tax kan etatok sangan pi lo monga koros percent riau gasoline, kerosene, oil, diesel, or propane, telpikas percent riau, tibusawanim koros luko kanan man, misinen 90% limau, songan stosa koros, scooter, o songan men takatak chegan percent issue, o poinen sika o sakaw koros percent riyasak limau. Kitray sabulman ki sales tax, mayang trik nan Pacific Watch, o bil nan sampa. O yai met iren kabesen tatangkan bakako konangan sansa long ko pramail nan salmatal program and weekend wrong watch
Mail katen yang program wat ansau kan mur kalangan o kasilelia.